umurambo wa General Mwaku wasezeweho mu buryo bw'icyubahiro usezerwaho n'abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bawusezereraho muri Bujumbura ndetse banawutwara ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ubu tuvugana umurambo wa General Mwaku ukaba warageshejwe i Kinshasa. Muri Uvira hari imyigaragambyo y'abaturage. Aba baturage barashaka iki? Aba baturage basabye Tshisekedi ko bahereye muri Uvira barashaka kwisubiza Goma na Bukavu. Basabye Tshisekedi gukora ibishoboka byose akabahereza intwaro, akohereza ingabo zihagije zigafatanya na Wazalendo bagakura mu maboko utu duce. Hano baragira bati la population de l'Est lance un cri. Ntabwo Kinshasa ihangayikishijwe n'ubutaka bwa Sud Kivu na Nord Kivu n'imfu ziri kubera muri Ituri. Ntibihangayikishije Kinshasa ndetse nta nubwo bizanayihangayikisha. Bo bahangayikishijwe no kudahindurirwa itegeko nshinga kugira ngo Tshisekedi agume ku butegetsi. Bisobanuye ngo umuntu wese niyo wavuga ngo ngewe nzanye intwaro n'ibiki byose byo kuza gukubita FCM 23 ngivare icyo si cy'abakongomani bashaka. Nicyo mubona bavuga n'urwitwazo. Abakongomani icyo bashaka barashaka kwitegeko nshinga rihindurwa, Tshisekedi akaguma ku butegetsi, bira bya Sud Kivu na Nord Kivu bazasigara babidiringa, bazasigara babiganira. Kandi koko urebye none amakuru ahari na yuko mu by'ukuri ibi bintu byose bari kubikorera ko bagomba kwemererwa amafaranga. Erega ngo bari abasore b'abashomeri batuzwe no kwiba ari ibintu by'ibijura by'ibisambo biri aho ngaho, ariko bino kuba bafite imbunda bari kwiba bigashoboka, bari kujya mu mirima y'abaturage bagasarura bigashoboka. Kongo barirukanka Geneve bahita ko bashaka sare, bategura inama ngiri buze kuza kuberamo ibyo biganiro bivuga kuri Genocost yakorewe muri Kongo, ngo noneho ngo n'abazungu baze kuza kuyemeza. Muzi byabereye Geneve mu Busuwisi? Muzi cya kimwaro mwari muri kubona Patrick Muyaya yari ari kuvugana ari mu Busuwisi? Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Nongeye kubasuza cyane inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV. Tugeze mu mwanya mwiza, umwanya w'ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Ngewe wakibateguriye kandi ugiye no kukibagezaho ndi Robert Sympathique Iyandemye. Uyu munsi tugiye kuganira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turongera tugaruke ku midugararo ikomeje kugaragara mu nteko ishinga amategeko Assemblée Nationale muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo gutanga impapuro zeguza perezida wayo Vital Kamerhe. Yo akomeje no guhohoterwa, agateshwa agaciro muri Kongo, akitwa ko ari umunyarwanda, akitwa ko yakoranaga na FCM 23, kugeza kuri ubu ngubu yambuwe agaciro kose yari afite ku buryo bubabaje cyane. Hari n'abantu batangiye kugaragaza agahinda gakomeye. Muri abo bantu bakomeje kugaragaza agahinda gakomeye kubera Vital Kamerhe harimo n'umudepite Bitakwira. Depite Bitakwira murabizi ni umudepite i Kinshasa ariko akomoka muri Sud Kivu, ndetse ni nawe muvugizi wa Wazalendo mu nteko ishinga amategeko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo rero ubwo hari guterana komisiyo ikwiye kwiga ku bijyanye no kweguzwa kwa Vital Kamerhe, ntabwo Bitakwira yabyishimiye ndetse yaratunguranye cyane mu nteko ishinga amategeko. Avuga ko ngira ngo no mu kiganiro cyejo nabigarutseho, avuga ko ibintu biri gukorwa n'abakongomani biri kubagaragaza nk'abantu badafite ubwenge kandi badashishoza mu byo bakora. Anasaba bamwe mu badepite bari batangiye gutanga petisiyo zabo ko bagenda kuzirotira bakareka ibintu barimo kari ubugoryi. Mu nteko ishinga amategeko rero baramwanjamye bamuvugiriza induru, nababwiye ko abadepite bo mu ishyaka IDPS les indisciplinés bo uravuga waba udashyigikiye Tshisekedi mu nteko bagahita bavuza induru. Niko rero nabo
byagenze. Yagize ngo aravuga bahita ko bamuvugiriza induru baramukomera, arangije ahita ko asaba ko ijambo yari afite ataba gikomeje no kurivuga, ahita avaho arigendera. N'ubu mu gitondo mbonye aramutse yivovota avuga ko ibintu biri kuba muri Kinshasa ari agahoma munwa. Ikindi nacyo nababwira, nyuma y'uko guhera ku itariki 12 z'uku kwezi kwa 9 witwa Mwaku yari umugaba w'ingabo hariya muri Uvira, ya chef wa zone ya 33 y'igisirikare hariya muri Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku itariki 12 nibwo yitabye Imana azize urupfu rutunguranye. Kuva icyo gihe rero amaze kwitaba Imana, murabizi hariya muri Uvira nta bitaro bizima bihaba, bura nta n'ibitaro bifite morgue irimo frigo bafite ku buryo wagenda ugashyiramo umurambo ukamara umunsi cyangwa ibiri, ntabyo bafite. Niyo mpamvu rero General Mwaku amaze kwitaba Imana bamujyanye mu bitaro mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Kuva ku itariki 12 niho umurambo we waruri mu buruhukiro. Umurambo wiwe rero kuri uyu wa kabiri wajyanwe mu buryo bw'icyubahiro ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, wurizwa indege bawutwara i Kinshasa. Rero umurambo wa General Mwaku wamaze kugera i Kinshasa, igisigaye ni ukuwishyingura. Mwibuke ko barawushyingura muri rya rimbi bashyinguyemo Chirimwami ejo bundi mu minsi ishize. Nuko bimeze, ubwo bazagira umunsi wo kumushyingura. Abantu bibazaga uko bimeze, ariko umubiri we wamaze kujyanwa cyangwa se umurambo we wamaze kujyanwa i Kinshasa. Ikindi twababwira nuko FRDC yenyaye mu isunzu nayo inyuma yuko AFC M23 isohoye ingabo zirenga 7,000. Ubu ngubu FRDC nayo yasohoye ingabo 12,000 ngo zigomba kujya ku mirongo y'urugamba zigahangana. Ariko mu gihe cyose bakomeje kuvuga ibyo byose no gutegura ibyo byose, nanone imirwano irakomeje hagati ya Wazalendo FRDC. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye muri rusange. Muri rusange rero mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye, imirwano ikomeje n'induru mu nteko ishinga amategeko i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe n'umugambi wo kweguza Vital Kamerhe nka perezida w'inteko ishinga amategeko. Nabibabwiye ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akazi bafite ubu ngubu no gutesha agaciro bamwe mu bayobozi bavuga ko ngo bafite aho bahuriye n'u Rwanda, ngo bafite inkomoko mu Rwanda, bakomoka muri Sud Kivu na Nord Kivu, bakabahobagiza ngo kuko ntacyo bakora i Kinshasa kandi nta nicyo babafasha, babita abagambanyi. Na Vital Kamerhe rero ni ugezweho ubu ngubu, bamaze gusohora impapuro zimweguza, bari kugenda bazidepoza mu nteko ishinga amategeko, ndetse ku buryo abarenga 300 bose bamaze gutanga impapuro zo kweguza perezida Vital Kamerhe. Ariko siwe gusa, kuko ubundi bari kweguza abantu bagera kuri 5. Icyo nababwira rero nuko bura mu nteko ishinga amategeko nk'uko itegeko ribivuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iyo beguje perezida w'inteko ishinga amategeko ajyana na komite ye yose. Ariko Vital Kamerhe ari kuzira iki? Vital Kamerhe ari kuzira yuko ngo yari yarabangamiye ko hashobora guhindurwa itegeko nshinga kugira ngo Tshisekedi yongere yamamaze. Ubundi nicyo ngicyo arazira ko ngo abangamira itegeko nshinga ntirihindurwe, ngo kandi washaka kwiyamamaza. Ngibyo rero ntibigomba kubaho, turabyanze. Abana bo muri DPS turabyanze. Ubwo nuko bimeze, bakoresha aba diaspora b'abakongomani baba muri Amerika n'ahandi, bagateza propaganda mu baturage b'abakongomani, nabo bakajya mu muhanda. Murabizi nta controle bagira, bapfa kuvuga ngo we turakwemera, apfa kuba ari umutribaliste w'ukuri, yanga u Rwanda, yanga abanyarwanda, yanga Sud Kivu na Nord Kivu. Uwo ngo baramwumvira rwose. Vital Kamerhe rero gahunda hari niyo kumwirukana no kumwirukanisha, gusa nawe yababwiye ko ntacyo bitwaye, ariko yabanje no kubasaba imbabazi, babwira ko niba ari uwo yavuze nabi bikamubabaza, niba ari uwo yakoshereje amubabarire, ko byose ari ubuzima yanyuzemo kandi byose yabitewe na politike no kwitangira igihugu cye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo ababwira batamwumva kuko bamubwira we atari umukongomani. Ubwo rero mu by'ukuri Vital Kamerhe urebye nubwo bavuga ngo hari n'abandi bashaka kweguzwa, niwe ugambiriwe pe. None utekereze ko bari gushaka kumusimbuza agasaza k'imyaka nka 80 kitwa Mboso. Uwo Mboso yakoze kuva ku bwa Mobutu, bari gushaka kumusimbuza Vital Kamerhe. Kubera iki? Kuko ngo Mboso ni umusaza, nta na gahunda afite zo gushaka kwiyamamariza kuba perezida. Ngicyo ni icyambere. Icya kabiri ngo ashyigikiye ko itegeko nshinga rihinduka. Icya gatatu noneho we anizerera noneho muri Tshisekedi. Bisobanuye ngo uwo Mboso nawe ni vice perezida wa kabiri none kuri Vital Kamerhe, ari mu bantu bagomba kwirukananwa na Vital Kamerhe. Ariko noneho muri Kongo ngo bamaze gusesa
abayobozi b'inteko ishinga amategeko bahita ko bitoramo komite y'abakuru. Abakuru bari bari mu nteko ishinga amategeko, umukuru muri bo akaba ari we uyobora inteko ishinga amategeko. Bisobanuye ngo niyo mpamvu uwitwa Mbosso ari we uri guhabwa amahirwe ko yayiyobora. Kimwe n'uko uwo Mbosso kubera ko yari ari muri komite ya Vital Kamerhe, hari abakongomani bashobora kutabikunda, akaba ari we bakaba batabimwemerera, ariko niwe uri guhabwa amahirwe kubera ko adafite gahunda yo kwiyamamaza, anashyigikiye guhindura itegeko nshinga kuko yavuze ko we arabutse abaye perezida w'inteko ishinga amategeko. Igitekerezo cya mbere na mbere afite ni uguhindura itegeko nshinga. Birumvikana rero nta kindi aba bantu bose bari inyuma ya Tshisekedi bashaka cyangwa bifuza, nta kindi, ni uguhindura itegeko nshinga. Naraye ntangaye cyane, burya gihe narinzi ko muri Kongo Kinshasa nabo bakongomani bavugira Kinshasa aho bari hose hirya no hino ku isi, narinzi ko bavugira Kongo bakavugira na Tshisekedi kugira ngo byibura bazagerageze gushaka uburyo bakwigarurira ibice byatwawe. Kumbe ntabwo ari byo, ibyo ngibyo ntibanabishaka, ntibashaka no kubikozwa, ntibashaka no kubyumva, kubera yuko ntabwo bo icyo bagambiriye ari ukuvuga ngo iyo Bukavu igaruzwe, ari iyo Goma igaruzwe, ari Bunagana igaruzwe. Guhera Bunagana bamaze imyaka 4 bahatwaye. Goma na Bukavu barabyibagiwe, baranavuga bati mwebwe ibyo nimunabyihorere, nimushaka muhagaruze cyangwa se murorere. Twebwe icyo dushaka ni umuntu uza akadufasha guhindura itegeko nshinga, Tshisekedi akongera agatorwa. Mu magambo make, ntabwo Kinshasa ihangayikishijwe n'ubutaka bwa Sud Kivu na Nord Kivu n'impfu ziri kubera muri Ituri. Ntibihangayikishije Kinshasa, ndetse nta nubwo bizanayihangayikisha. Bo bahangayikishijwe no kudahindurirwa itegeko nshinga kugira ngo Tshisekedi agume ku butegetsi. Bisobanuye ngo umuntu wese niyo wavuga ngo ngewe nzanye intwaro n'ibiki byose byo kuza gukubita FCM23 ngive hari icyo si cy'abakongomani bashaka. N'icyo mubona bavuga ni urwitwazo. Abakongomani icyo barashaka ko itegeko nshinga rihindurwa, Tshisekedi akaguma ku butegetsi. Bira bya Sud Kivu na Nord Kivu bazasigara babidiringa, bazasigara babiganira. Kandi koko urebye bakora iki kugira ngo bagaruze uduce twagiye? Ntacyo, nta nicyo bateganya gukora, nta nicyo bateganya gukora. Bo icyo bakora ni ugutegura amatracte no gutegura amaraporo n'ibinyoma kugira ngo bakomeze bagereke amakuru atariyo y'ibinyoma kuri AFC M23. Ariko mwarabyiboneye ejo bundi i Geneve mu Busuwisi. Ejo bundi Geneve mu Busuwisi hari inama yabayeyo aho Kongo yari iri kuvuga ngo ibihugu by'amahanga byemere ko muri Kongo hakozwe genocide. Ngira ngo Tshisekedi yafashe ijambo, Patrick Muyaya yafashe ijambo, n'abandi bayobozi muri Kongo bari bafashe ijambo. Ubwo rero bari muri iyo nama bavuze yuko ngo u Rwanda rwakoze cyangwa se ruri gukora genocide muri Kongo. Urujeni uhagarariye u Rwanda muri iyo nama yahise avuga ngo uyu ni umurongo utukura ku Rwanda, kuba Kongo yazana ikavuga ngo u Rwanda ngo ruri gukora genocide cyangwa ingabo z'u Rwanda ngo zikora genocide muri Kongo. Uyu ni umurongo utukura ku Rwanda, ati bikongo irimo gukina n'amagambo, ntiyagakwiye no gutinyuka kuza kubivugira hano muri iyi nteko ngo kuko ijambo genocide si ijambo ryo gukinishwa. Kongo rero yari izi kigiye Geneve mu Busuwisi, Genocoste yakozwe plus de 30 ikozwe n'u Rwanda noneho abari bayoboye inama bahise bavuga toke nta kibazo, noneho ibyo biganiro namwe muze kugenda kwicara ku ruhande mu biganiro nk'u Rwanda na Kongo cyangwa se n'abandi. Urujeni aravuga toya kubivuga hano muri iyi nama ku Rwanda no gukora genocide ni umurongo utukura, ntibikwiye kuvugirwa muri iyi nama, nta nibyo dukwiye kujya kwicarana nabo ku ruhande tuvugana. Ibyo byabaye mu gihe Kongo yo igitekerezo yari ifite cyangwa se icyo yifuzaga ko ari uko ivaho ngaho amahanga yemeye ko hari genocide yakorewe abakongomani kandi ikomeje no gukorwa. Noneho byaje kugenda gute? Ntabwo abantu bamenye icyakurikiye. Kongo yaje gusabwa ko iri buze gutegura indi nama inyuma y'iyo nama ya UN yari iri kubera i Geneve. Basabye Kongo ko iri buze gutegura inama, yamara gutegura inama noneho igategura inama yayo y'umwihariko
kubera yuko n'aba muri M23 bari bitabiriye ibyo biganiro bya Human Rights Watch i Geneve mu Busuwisi. Nimwumva ariko aho AFC M23 yari yitabiriye ibiganiro bya Human Rights Watch, intumwa zayo zariyo na Kongo iriyo. Namwe munyumvire, abantu bo muri AFC M23 bari muri ya nama ya Human Rights Watch yabereye i Geneve, yindi Kongo yavugiraga mu ibintu bya Genocost. Noneho rero babazungu basabye Kongo kuza gukoresha inama ku ruhande nyuma, nabo bakaza kuyitabira, bakaza gutumiramo n'abantu bo muri AFC M23, noneho bakaza kureba ku cyitwa iyo genocide yakorewe muri Kongo cyangwa se iri gukorerwa muri Kongo. Kongo barirukanka i Geneve bahita ko bashaka sare, bategura inama ngiri buze kuza kuberamo ibyo biganiro bivuga kuri Genocost yakorewe muri Kongo, ngo noneho ngo naba bazungu baze kuza kuyemeza. Muzi byabereye Geneve mu Busuwisi? Muzi cya kimwaro mwari muri kubona Patrick Muyaya yari ari kuvugana ari mu Busuwisi? Bya burya ikintu cyaje kubaho nuko i Geneve mu Busuwisi leta ya Kongo yaje gushaka sare. Bamaze gushaka sare bazi ko babazungu bari mu nama ya Human Rights Watch bari buze kwitabira iyo nama. Byaje kurangira intumwa delegation ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari bo bonyine bisanze bicaye muri ya sare y'inama, nta muzungu numwe wigeze yitabira ya nama bagombaga kuvugiramo ibijyanye na Genocost. Nabo muri AFC M23 nabo ubwabo bayiciye amazi, nabo ntibigeze binjira muri iyo nama. Bivuze ngo Patrick Muyaya n'abandi bose bari bajyanye Geneve mu Busuwisi batahiye gukodesha yo sare, ariko ibiganiro biganira kuri Genocost inyuma y'ibiganiro byabereye mu nteko ya Human Rights Watch. Ibyo ngibyo byo abakongomani bisanze muri sare yabo bonyine, nta muzungu numwe wigeze aza kumva amahomvu yabo bavuga ngo kuri Genocost. Kuko abazungu barabajije se ni genocide yakorewe bande, yakozwe na bande, yakozwe ryari, yateguwe ryari? Ibyo byose Kongo ibiburira igisubizo. Ni nayo mpamvu yo yananiwe kubyita genocide komutere nk'ibisanzwe, ibyita Genocost. Ngo ni genocide yakorewe abaturage b'abakongomani ariko bishingi bari kuzira ngo umutungo wabo. Ngo ni genocide yakorewe abaturage ba Kongo bazira umutungo wabo. Abahe muri Kongo abaturage bapfuye bazira abari bo n'ubwoko bwabo ni abaturage b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ni abatutsi b'abakongomani n'abanyamurenge, nibo bazi bishwe baranatwikwa ku manywa baranabarya, izuba riva ku manywa, n'amashusho n'amafoto birahari. Abo rero nibo bantu bapfuye. Ni nayo mpamvu aba inshuti n'umuryango b'abantu bakomoka ku barwanyi ba AFC M23 aho bari hirya no hino hose ku isi mu minsi yashize mwarabibonye, bibutse genocide yakorewe abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abatutsi ndetse n'abanyamurenge bo mu misozi miremire ya Minembwe. Iyo genocide barayibuka. Noneho mu kuyibuka Kongo nayo imaze kwibuka ngo icyitwa Genocost inshuro 3 guhera 2022. Biraterwa n'iki? Biraterwa nuko Kongo biciye mu buyobozi bwayo butandukanye bakoreye genocide abaturage b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abanyamurenge, ariko barashaka kujijisha bagaragaza yuko ahubwo abo baturage bagiye bicwa mu myaka 30 bicwa n'amahanga, bakabakora genocide ngo bitewe n'umutungo, kandi baragiye bicwa na leta. Kubera iki? Kubera ko leta ituma abandi baturage bica abo batutsi n'abo banyamurenge kubera yuko leta itabemera nk'abakongomani. Ibyo ngibyo abantu bose barabizi. Rero nari mbigarutse nshaka kubabwira isoni n'ikimwaro byakoreye abakongomani na ba Muyaya i Geneve mu Busuwisi, aho bari bagiye gutangaza ko bifuza ko ngo genocide yabo bise Genocost ngo yakwemezwa, abazungu bakabatera ishoti bakababwira ko icyo kintu kitariho, kitanemerwa, ko nta n'umusaruro kizabahereza, bagataha bumiwe, bagataha bifashe ku munwa. Ngira ngo mwarabibonye Patrick Muyaya baramubajije ati se mu Busuwisi byagenze bite ku byo mwari mwagiyemo byo gusaba ko amahanga yakwemera Genocost, byagenze bite? Aratangira arya iminwa ngo murabona ngo nyine ngo okay, ngo nta kibazo, ngo ibi bya Genocost ngo ni ikibazo ngo kizakomeza gukurikiranwa n'ubutabera. None se niba ari ikibazo kigomba gukurikiranwa n'ubutabera, mwebwe mwari mwagiye mu biki Geneve? Mwari mwagiye mu biki? Byatanze ikihe gisubizo? Cyari ikimwaro rero cyuko ibyo bari bagiyemo, propaganda bari bagiyemo, nta musaruro zigeze zitanga. Muri make nuko nguko byarangiye, Kongo ikorwa n'ikimwaro.
reka rero tunyarukire kuri Depite Justin Bitakwira. Depite Justin Bitakwira ni umwe mu badepite 32 bakomoka muri Kivu zombi bari mu nteko ishinga amategeko i Kinshasa. Uyu Justin Bitakwira ni nawe uhagarariye abazalendo mu nteko ishinga amategeko i Kinshasa. Uyu Justin Bitakwira niwe wahaye abaturage ba Uvira ubutumwa ababwira ko bagomba kwamagana General Gasita Olivier. Uyu Justin Bitakwira depite niwe waraye ukozwe n'isoni mu nteko ishinga amategeko i Kinshasa ubwo yavugaga ko ibyo abadepite bari gukora muri Kongo bibagaragaza imbere y'abaturage nk'abantu b'ibigoryi b'ibicucu badatekereza, aho bakomeje kurangwa n'ivangura, ndetse anasaba abadepite bo muri IDPS ko bagomba kugenda bakaretira amapropo yabo bari batanze amapetisiyo yo kwirukanisha Vital Kamerhe. Abadepite mu nteko ishinga amategeko bamukomereye, bamugira injiji, bamutesha agaciro nk'ibyo bakoreye Vital Kamerhe, bamubwira ko ibyo arimo ari nko kwikirigita agaseka, kugeza ubwo Justin Bitakwira isoni zawe n'ikimwaro byamukoze, arababwira ati kuva areba ibyo bimukoze sawa, ijambo ryanjye mutumye ntarirangiza, ahita ko ava kuri podium aragenda ajya gufata ibyicaro aricara. Ubu rero tuvugana abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Kongo basubiranyemo, ntibari kubyumva kimwe. Ikindi nuko mu badepite 32 bavuka mu burasirazuba bwa Kongo 12 basinye petition zo kwirukanisha Vital Kamerhe. Ariko nanone uwatangije ibyo bikorwa Crespe nawe avuka muri Nord Kivu. Bisobanuye ngo leta ya Kinshasa yakoresheje le Kivutien, abana bavuka ikivu muri Kivu, kugira ngo bonyine ubwabo baryane. Ni nayo mpamvu mu basirikare bakunda kohereza abanyamurenge kugira ngo bicane. Ariko mwaraye mwumvise mu kiganiro naraye inkoze ukuntu nababwiye ibintu wazalendo basabye Tshisekedi, aho bamusabye ko umuturage wese utuye mu bice byigaruriro na AFC M23 batagomba kumwemerera kugera mu bindi bice bya Kongo, aho basabye ko bagomba kwikontorera umupaka wa Kavimvira, aho basabye ko bagomba gushyirwa mu nzego z'ubuyobozi guhera i Kinshasa kugera ku rwego rw'intara. Ibyo byose nibyo batumyeho, ubwo nabyo turakomeza dutegereze turebe amaherezo yabyo. General Mwaku waguye muri Uvira ku itariki 12 azize urupfungo rutunguranye, ariko yarishwe. Kuri uyu wa kabiri ngira ngo akimara gupfa, kubera yuko nta kuntu umurambo we wari kubasha kujyanwa muri morgue i Uvira, nta morgue zihari, bahisemo gufata umurambo we bawujyana i Burundi Bujumbura. Kuva ku itariki 12 kugeza ku wa kabiri umurambo we wari uri muri morgue, ubwo wamaze iminsi 6 i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Kuri uyu wa kabiri rero nibwo umurambo wa General Mwaku wasezeweho mu buryo bw'icyubahiro, usezerwaho n'abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bawusezereraho muri Bujumbura, ndetse banawutwara ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ubu tuvugana umurambo wa General Mwaku ukaba warageshejwe i Kinshasa. Nabonye Jean-Jacques Purusi Sadiki ndetse na Jean-Jacques umwungirije n'abayobozi ba gisirikare hariya muri Uvira, n'abandi bari mu nzego z'ubuyobozi ku rwego rw'intara ya Sud Kivu ku ruhande rwa Kinshasa, bose bari Bujumbura, bakaba baramusezeye mu cyubahiro, baherekeza umurambo paka ku kibuga cy'indege no mu ndege paka Kinshasa. Ubwo nawe bazamushimbura muri ryari imbere iri gushyingurwamo abasirikare baguye ku rugamba i Kinshasa. Ni irimbiri shyashya ryubatswe na Tshisekedi, baherutse no kurishyinguramo General Chirimwami waguye hariya ku rugamba muri Nord Kivu. Ibyo rero nuko bimeze. Ubwo ngubwo nawe bagiye kumushyingura. Ubwo umuhango wo kumushyingura nawe tuzabimenya igihe ubwo yageze Kinshasa, no murambo wagejejwe Kinshasa. Ubwo ariko umuhango wo kumushyinguraho nawe uzategurwa, tuzamenya ikigiye gukurikiraho. Dukomeje nanone iki kiganiro cyacu, reka mbabwire ko kugeza ubu ngubu Constant
Constant Mutamba kuva yakatirwa igifungo cy'imyaka 3 y'imirimo y'agahato ndetse n'indi myaka 5 atagaragara mu bikorwa bya politike ndetse n'ibindi. Kuri ubu ngubu rero byatangiye gutekerezwaho uburyo ashobora gukurwa ku buryo ashobora gukurwa ahantu yafungiwe, yamara gukurwa ahantu yafungiwe agahita ko ajyanwa ahateguwe, kuko nari inkuru ivuga ati l'ancien ministre de la justice Constant Mutamba vient de passer sa 15e nuit au commissariat provincial de Kinshasa. Bivuze ngo kuva yakatirwa amaze iminsi n'amajoro 15 acumbikiwe muri komisariya y'intara ya Kinshasa. Devant le juge, il avait affirmé avoir été trahi. Imbere y'abacamanza yahamijwe icyaha cyo kuba hari ibyo yakoze et promis qu'il s'exprimerait un jour. Ubwo sinzi nyine dans son côté le procureur Firmin Mvonde a indiqué n'ibindi. Nuvuga ngo rero nyuma yo kumara iyi minsi yose ari muri komisariya provincial hari gushakishwa ahantu azababa mu gihe cy'iyo myaka 3 ari no mu gukora iyo mirimo y'agahato. Agomba gutegurirwa ubwo n'inzu ahantu azaba ari. Byaratangajwe ko azabagaburirwa na leta, yitaweho na leta, mu buzima bwe bwose azamenywa na leta. Ubwo rero Constant Mutamba akomeje kuba mu bihe bitari byiza. Urumva ko ahari arafunze, ntaratangira igihano cye, ntarabonerwa ahantu azababa, cyane cyane ko ririya tegeko ryo kuba yakora imirimo y'agahato muri Kongo nta nubwo riri clear. Ntago riri clear ku buryo bamenya ngo bizakorwa gutya, azabikora gutya. Igihe nuko bazabanza bakamushakira aho kuba afungiye kwanza. Ibyo rero nibyo bikiri gukorwaho mu buryo bukomeye. Muri Uvira hari imyigaragambyo. Muri Uvira hari imyigaragambyo y'abaturage. Aba baturage barashaka iki? Aba baturage basabye Tshisekedi ko bahereye muri Uvira barashaka kwisubiza Goma na Bukavu. Basabye Tshisekedi gukora ibishoboka byose akabahereza intwaro, akohereza ingabo zihagije zigafatanya na Wazalendo bagakura mu maboko utu duce. Hano baragira bati la population de l'Est lance un cri d'alarme. Bagize bati nous demandons au président Fachi de nous libérer demain des criminels et rebelles M23 soutenus par le Rwanda. Goma et Bukavu méritent la paix et la liberté. Kumbwira ko bagomba gukura Bukavu na Goma ngo mu maboko y'abarebere ngo bafashwa n'u Rwanda. Ngo Bukavu na Goma donc abazarendo ngo bo bari ready kwifatira Bukavu na Goma. Bashobora kuba batazi uburyo rusasu ruhinda, ariko pe biranashoboka cyane ko bazabyumva cyangwa se bazabibona. Ariko nanone amakuru ahari na yuko mu by'ukuri ibi bintu byose bari kubikorera ko bagomba kwemererwa amafaranga. Erega ngo bari abasore b'abashomeri batuzwe no kwiba ari ibintu by'ibijura by'ibisambo biri aho ngaho. Ariko bino kuba bafite imbunda bari kwiba bigashoboka, bari kujya mu mirimo y'abaturage bagasarura bigashoboka, bari gutera ubwoba bigashoboka, bari gushyiraho barriere bigashoboka, bari gusoresha bigashoboka. Na Tshisekedi akagira impamvu bahereza bashimira. Ubwo surumva badakoze ibyo ari iki kindi bakora. Ariko fendefe bizarangira Tshisekedi abajijwe ibikorwa bibi by'abazalendo. Icyo nicyo nababwira. Ngana ku musozo w'iki kiganiro, reka mbabwire ko nanone uko biri kose imirwano irakomeje. Reka mbabwire yuko mu bice bya Warikare imirwano irakomeje, ariko iyo mirwano iri gutuma gusa utundi duce tugenda dufatwa, bigatuma ibintu bikomeza kuba bibi cyane. Ibi byose biraterwa nuko Kinshasa bo bahanganye no guhindura itegeko nshinga. Uvira Wazalendo bashishikajwe no kwiyobora no kugira ubutegetsi bwose muri kariya gace. Amaherezo azaba yahe? Repubulika ya Kongo yibagiwe ibibazo byo muri Ituri, abaturage bakomeje kwicwa.
turategereza turebe amaherezo yabyo. Reka mbashimire cyane inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ibiganiro byacu nakagaruka. Ngewe wabagezaga iki kiganiro nari Robert Sympathique Iyandemye. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Asante sana.